priliku par stihova da vam ovdje kažem. Može. Naš je Ika, naša Dika, prava slika i prilika poštanskog činovnika, direktora starog kola, pravog kroja, divnog soja, bez zastoja i bez znoja, sve probleme što rešava, mudra glava koja nikada ne spava u buketu tužnih trava. S poštarima život ceo, poštan ti je hlebac jeo. Samo da je to gotovo. Dosta je dobro, dosta je dobro. Cenio je IT službu, voleo je s njima družbu. S vozačima dobar bio, voleo ih nije krio. Jeste, baš tako. I te i vozačem, pod broj jedan. Neko hajka, neko majka. Kad podvikne, poštar skikne. Kad se smiri, blagost širi, svakog ume da razume. Ako ima neku manu, voli život i kafanu, voli iće, voli piće, s drugarima uvijek bit će, radost tugu podelit će, nazdravit će i popit će. Ne bih više da vas davim, što sam teo, to sam rekao. Hvala. Sad Ikane ti nazdravi, penziju si svoju stekao, ali zadatak jedan imaš, još 100 godina da je primaš. Ljudi, hvala vam veliko na svemu. Ovo je ljubav i duša, razumiješ? Sve drugo je, čovjek bez duše je rava nula.